Shoshokazi, come back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So siphinde sabuya uSpeaker Nawe and sibuye ne-album review entsha. So today's feature show uStaliyoni uxola umfoka Shabalala intwana le Mnambisi laphana isayine under record label edume kakhulu eSouth Africa laphana Inkabi record, but ke album le yakhiphile uyikhiphe under record label yakhe eseyintsha ke ibizwa ngeStaliyoni Entertainment or Staliyoni Entertainment, something like that. But ke album iphumile inengoma ezu-13 ke and so Speaker Nawe sesike sayilalela ngoba isineviki lonke iphumile. Ngeke ngazama ukulalela on Sunday. I was traveling from eDurban ngiza eEastern Cape and angikwazanga ukulalela zonke ingoma because bengihleli nabantu abakhuluma indaba eningi le taxini, but ngike nganika isikhathi kuleli viki ngayilalela. I know uphekiwe laphana and ke mina njengomuntu oyifan music, I'm always excited mangizwa umuntu oproduce ekhipha music because lowo abantu laba ba creative ngenye indlela, amanye ama ideas abo andlula phezulu amakhanda asiwezwa kahle thina because thina sabantu abanomali, sabantu abacabanga into enormal laphana. So inama features amaningi, ngizokhetha nje lezi ngoma ezimbalwa. Ngeke ngikwazi ukumention wonke umuntu ofeature show because as I mentioned uproducer, so ingoma eningi akazuba khona kuzona because already usese contribute kuba khona engomeni. So ufeature abantu abaningi laphana aba different, zikhona insizwa zamaskandi, bakhona abaculi beafro pop, bakhona even nabantu begospel laphana. And into engithande kakhulu asebenzanga nabantu abaningi baseNkabi record because sesike samuzwa esebenza kakhulu nabantu abafana nabolwa uMduduzi oSiyantuli. So bengayilindele lo sound because siyayazi vele even no Big Zulu ke ngoma eningi za Big Zulu nje almost mhlawumbe u70% yengoma za Big Zulu ziproduce oxolwa. So already lezo ngoma siyazazi. So uthatha abantu aba different lapha, nakhona ama features are interesting abalandile lapha, bakhona abantu abafana noMjolisi, bakhona oQuality, bakhona oSminoff, oduma kahle baningi nje, but ngizokhetha lezi ngoma nami engizwe kahle kwangathi zahlala enhlizweni nami. Ngizoqala nje ngoma oqala ifeature show lapha iLegend amaskandi lapha usisibusela lapha usebizwa ngoDr Busela Phiki lezi insuku ke. So leyo ngoma lethi kuyehlela ifeature show yena mase feature lo sis lo edume kakhulu ngomaskandi esane lapha under uBabthokozani Langa lapha nali gama lakhe lengibalekela, but ubonakele Myeza. So leyo ngoma lethi kuyehlela nayo ngathi isample emaskandi, but I'm not sure mhlawumbe abantu bengangikhumbuza kuma comment. Leyo ngoma ngathi ngiyayazi so maskandi, but lapha isishuniwe ke isihamba ngaloshunu wesimanje manje lo washunu ukugijima ngalapha eNkabi record. So leyo ngoma leyo imnandi kakhulu. Enye ingoma nje ebalansile album, kube khona ingoma ethi awulutho. I think enye ingoma eqhamile kule album mina yona ngithande kakhulu. Ifeature show umuntu kulezi insuku usematheni ke lapha umlabalaba lapha after ekhipha album yakhe amaskandi lapha mase feature lo mfana weKhansela bafethu. I think omunye umuntu kumele sithi umnezi attention ke lo somzansi ke umfana weKhansela lapha. I think kulabo abantu abashonela ubaba bebekhona kumaskandi uyi-artist lokuqala elisalayo libe ne-talent. Laba abanye kulokuthiwa ubaba bakhe omgqumeni, ubaba bakhe ubaba, but muthi ulalela ingoma zabo is not making sure. So yena ke ngifuna uqamba amanga lo mfana lo ingoma afisa show kuzona kule album ukhuphuke kakhulu lapha. So nje abantu ngiyacela beyisupport lo ntwana le, even nabahleli bemcimbi lapha umfana weKhansela ungenhla kakhulu umjida lo. So nje kuleyo ngoma leyo bahamba nomlabalaba lapha naye ingoma leyo kanje kakhulu lapha. Khona nenye futhi enye ingoma ethi kuwe ifisa show umjolisi ke lo ama2K leyo uyinandise kakhulu. Bakhona abanye ama features but mina ngiphuma noMjolisi lapha uyena umuntu oyithathile ngoma uyinikeza lento ithi ngifuna ibe yiyona imnandi kakhulu. Ikhona enye ingoma ingoma ethi nginedlozi lapha ihamba nomjida lo odume kakhulu uCofi ngembongi ngokhaya imbongi lapha inkondlo lapha uyimbongi ke yena ke. So uhayini nakhona lapha ukhona iverse lakhe lapha ufisa show ngomeni eningi kule album. I think banakho ubudlelwane benoxola banabo because angiqala ukuzwa ifeature yabo babili ke imnandi ke lo ngoma lethi nginedlozi leyo. Enye ingoma epowerful ifisa show noma umjida okuye nomaskandi nayo emunye ngimuzwa ngenye indlela okuthiwa uNavigate umfaka Gconsa lapha unoshuni ospecial o different into yakhe nje ngathi akuyona maskandi, but kule album bamthathile bamfakile ngoma afo wangena wafitha wathi khaxa. Bese uba khona enye ingoma ethi ukhathele lapha uhamba nePatas lapha iPatas Gila lapha ikhehla laselenke lapha. Enye ke indoda edume kakhulu ngepeni lapha kumaskandi hayi unzima kakhulu when it comes to ukubhala ingoma ke lapha. Le ngoma nje imfishane i2 minutes ushaya yedwa akafeature show umuntu komunye nje umuntu ke onzima kakhulu when it comes to songwriting eSouth Africa nje yonke, even ngibala wonke ama genres lapha uduma kahle hayi uqhame kakhulu. So enye ingoma leyo ekhona la kule album le. Bese uba khona ingoma ethi Silwelane ekuyiyona ke
engenze ngaklikha kule album ngisayibona because ine feature laphana ifeaturisha uBheki Muzulu laphana. So khona enye ingoma uBheki Muzulu ayenzele uLucky Dube, ngikhathi uLucky Dube eshona uBheki Muzulu wenza i-tribute song le eyenzela uLucky Dube because kwabomngani wakhe kwabantu abasonta ndawonye besonto esondeni lakaShembe laphana. So uXolo uthathe leyo ngoma leyo wayisampula wazoyenza something different yabo. Igama lale ngoma ibizwa ukuthi Kesilwelani laphana and ifeaturisha noBaba Thokozani langa lapha. So leyo ngoma nje bathathe le part yaBheki Muzulu laphana bayimixa lapha bonje into akayenzile kuleyo ngoma leyo ke mina angena umuntu othanda kakhulu ama remix especially ingoma zabantu abama artists ama favorites because ngifila ngathi uzoyimosha ingoma especially ingoma nje usole ingoma yaBheki Muzulu ngoba maskandi ongaconsi phansi umuntu omunye oyenzima kakhulu maskandi. Mina nje mangathiwa kubuzwa mina ngumbono wami ngiyimele nami ngusibika nawe I don't think ukhona umuntu lamaskandi owafika kwizinga laBheki Muzulu. I think mina South Africa uBheki Muzulu we-base maskandi artist yakaba khona ever. Ngiyababona nababaqala ngiyababona angikhulumi nge-influence just nje umuntu oyeshaya ingoma nje la. I think uBheki Muzulu omunye umuntu o-base maskandi even ama-album akwashiya. I think washiya ama-album awu-44 something lapho indlela ayibhizi ngayo because ube khona isikhathi eside-ke. So uXolo laphana ufeaturisha uBheki Muzulu kwathatha-ke and wathatha nanomntwana wakhe laphana uMadlala nomfaka engomeni. So I think kuma-credits nama-royalties khona bazokuthola laphana. Uyinto enhle-ke lokho because abaculi abaningi abavamisile ukuthi bethathe especially bethathe umculo omdala bemcredit beze bemfaka nasengomeni especially abafana bamapiano banokuthatha ingoma zabantu bengabacredit bengabanezi nama-royalties. So laphana uXolo wenze iqiniso wazobiza nentwana yakhe uBheki Muzulu yafaka engomeni laphana. Enye nje ingoma leyo enohlonze bese kuba ikhona enye ingoma ethi Umgwebi i-outro yale album le. So leyo ngoma leyo yenziwe uye lo mntwana lo ubonakele Mnyezo. Enye ingoma nayo nje inama emotions amaningi kakhulu imnandi kakhulu. Bese kuba khona enye ingoma engisurprise-ile ke laphana inosimiramira no quality laphana ithi kushoda umuntu laphana. Ithi imali ikhona yonke into ikhona but ngishoda ngomuntu engizohamba naye into abazokhahlamba sincebeleke sekuzo zonke lezi ndawo laphana. Abafana ke laba baswenkaba maskandi oquality but ke bakhala ngokuthi bashoda ngeintombi. Angazi ukuthi kushema noma ngavela lapho ngoba phela imali ikhona. Akazi nje ngathi bengaze bethathe le mali abanayo benike mina SnoBaby ngoba SnoBaby hlezi sinawo ama plan namanje nje sinayo plan mangathi khona imali ngabe siyasuka nje kusasa mhlawumbe siyale entabeni zokhahlamba ke but ke imali iphethwe lezisho imali. So leyo ngoma le yenye ingoma nayo emnandi kakhulu ushuni wakhona unzima kakhulu and umuntu okhuphuka kakhulu futhi kuyona leyo ngoma leyo umfana weKhansela. I think umfana weKhansela la uXolo umshayinise kakhulu mhlawumbe makiwa phambili kusabile ethu ukusebenzisana naye because I think uXolo uyakwazi ukuthatha ivoice yakhe enze iphume ngale ndlela because ezinye ingoma afeaturisha kuzona umfana weKhansela akazwa kanje umuzwe kule ngoma le. Kule ngoma le uzwala clean ngale ndlela. So I think isandla saqolwa ke leso. So nje yeah I think soyivala lapho ungaze ngikhulume kakhulu nami angifuna ukugeqa amagula nguspeaker nawe but i-album ishaywe kakhulu. Production yakhona ilede sejwayele kaXolo but I think uyathi ukuphuma lakhe kwi-pocket yakhe lesijwayele kuza laphana kwinkabi record. So nje ngi-enjoy i-album and no abantu abaningi ayikafinyeleli kubona because ayizange iphuma under i-record label lenkulu. So indlela ephushwa ngayo ayikho that extreme izoloku ikhula nje ebantwini kanje but inama features amaningi ingoma zizogcina afikele ebantwini. So mina nguspeaker nawe mangathiwa si-rate ngoba inengoma ezo-13 ke mina ngawathanda ama-album anengoma eyishoda kanje mhlawumbe ngayinikeza nje u-8 out of 10 but nje ngizula indlela ne-approach yakhe laphana uXolo khona into akayizama akayipheka and i-album ibizwa ngeGenesis chapter 1. So hopefully maybe useze chapter 2 noma chapter 3 sizothi no uXolo usiphatheleni mhlawumbe uzoface siphathelani abanye abantu mhlawumbe abantu abafana noMahu abantu abawenza umusic o different dinalweza but nje la akayenzile ukuthatha lezi insizwa zamaskandi efake laphana I think ube interesting kakhulu. So speaker nawe ayisoyivala khona lapho sekhona ku Twitter ethi speaker nawe sekhona ku Instagram speaker nawe sibe khona ku Facebook kanti sesikhona ke na ku TikTok speaker nawe show away out.